Myntri Social Welfare ka Sarkar Jela, ubak kermen cela ulapan pau ke jing banyau, baga jing syongka kana kadang yok jaka ka nega jela, wat haduk menta meneru. Myntri ubayalade ubarang syong samla, ulong bakito ki bom kerki ban simti ye ketika lengkor, ki yok kerhai ka por ban kemen ye ke jing im samla ke jongki. Ulong ru bakito ki bala simti no ye ketika lengkor, kim don porsyu watang iladeru, namar ki lahap ban pe ye ki kun, nalor ki jing don kam ki babun. Kumba kalong ke babun hi, ki padang hapo kat prasnem, lada day ki bilang pule, bun ki dang syusdang ban rung ki college, balada ki latreipat, bun ki day ki kam shimet, namar kat prasnem, wad haka kam sorkaru kampat pediang. Kumta halor ketika pangru Myntri ulong, baka jing syongka kana kalaru ban kata wad ke ying kasem, kamtam lada jia, baki to ki syukurim, kimpat don nila kakamai kaji. To mentang ina sengap kabnya, ya kaji matai no Myntri Jongkatanat Social Welfare. Syong kha syong man kini ki kena ada age, especially itu belum under age. Ringan situ ke ikada bagi long kerki ane hakunu kom ketika jumpa kelane ke jumpa situ ne kata ngimla bantip ke personal jongki. Ren len jong ke sarkar mendu menshwa ki la betha ba below 18 years sunday bani syong kha syong man hab apa hadu de biang kerta. Kenapa kata ke jumpa jong ke sarkar ketika jumpa buku babahatan namenta kini kena begin yo ban im samla hadin kata da poisha ke syong kha syong man dan kundukti na i bagi family members to ki mi bakin don porsu ilade ki hape ki kun hab wat kam wat jam bat pendap ki kesen kejulong samla jo ki ting dong kim yo ban enjoy da kata gur kom ban im mo that is it looks sad from my side ngai ilade long na suklen ba ngala ban syong kumne for some time Dewan syong temen rumlang de nampak pelat. There's a time ya baru tang na kata ngau ba. Kadang nila ahi ban ban ayu adjust ke timing jo ni setho hidalade kalau ko bahawa yang baru. So jing syong kha kerki tengah ngamtip what is there behind bagi yang kerki. It's just that from the government side kadon be kata awareness kadon hi ki jing tu dibru ki se tho ye kata kitip bangde ban syong kha shwa ka pas na hanre ke ki jing ke ngam te kata ki don ki ni ki khna ba syong kha under age te ki pun khun le cho doctor i pha kala da ki pulit ban le ki ni don kam ma ke de ki la violate ka rules te ban dawai ta by bab the try they have no rights under age. The understanding junki they have not done comment like Mandawa I don't think they have any rights. No they themselves kila violate ika rules. Tip jongir kili ni iba ki doni kumbita kamjori. Ting ki family members ki ang budai concern jong ke family but ke kitu ki armor hang turu ni sim sitam aba kila pungkenya ga ain kuno concern jong ki kastan kan stan syu ain juga sarkar ketika bahmatan baik kata jing mugan bu ik ain ru namenta ke benefits overall deng shubu jadi ba concern joki belum enough that should not be it's very tricky so tangata ke request ni lian jimi ba baladon ke ain so try to go with it bah follow ye ke rules jong kini ki ain ki bela ashnar ki ramba jimi dega ain ki should tell haldan doi kita observe bahaya kini ka kam shwa ban theo kini ka so ka bahaya le dang la ban follow ting ha jing bakla jing long bru ni sa tho ye kata balla kata will the best is that follow the rules ting kum mane mo ki ong ba ki don kini ki shijur ki club ki shong sho hata ban claim kan bukim pat register ye le de ha shokha shoman dan kasitom ki ban claim ye kata ka hok ki ro la daw shin rang phet le ni kan the le ki kam long ka claim ki kam stan ka bahai la da ki register ye le de nang ba ki claim ki la ban claim ye kata ki benefits ki kan don de ki details de ki don kam ki claim ki ro bikin stan the ways had in la le hi mo ti ngai le de ngasu tenan bag ni ki samla mo ban somar we not lifetime we kat to kan for
nomor dari bersyong kumi long very free independent dah long hindi mengam kuat ban long responsibility andre kadang dei ke por kadang syahi ke medina ban long independent dan ban long ban long very open to everyone tengah saya tenat ya kini ke long samla ban syong marway for some time tengah syait ong ya ki family members tu ngaru ngau pe kecing impi yo tang sisen lada pi misuse ka pi long kyrkieh pelat ban yo ek jikwa jumpi long kita ki ek jitmu jumpi in the end in sababe heden kan mentoy shu abang ilak tu buka ji shong samla ko long ko ek bosu tenat paham bun sing syait ong kini kirang ba jumi kikmi baru balik ki kai ngi kata namar kila sathu ilade kila amat ki ong shong samla kamai shwa yak ek be pidon kan ban kamai le yak ek be pikwa ban le haden hinumla suban le ngala I kumi para jangar iwe kita I syai ong nga ong ke so itnat ke jung samla jonga I ong ba if we have another chance that will be very nice they ong kadon ke jung se tenat ru ke shong kha shong man dom ki kun ti but there's a certain period kidon ki jong ki por ikini baro nga yelade yola se maybe nga pen khlew yelade nga se kumen ne kene hendre kiweru kise kumen ne ketu shong kha shong ban but responsibility ngam palang ready mah but go for that so maybe that is my weakness ne my strength ngam tip but I like the way I am exactly ke records ke ngam tip hendre personal jigi jonga ki don't belong successful hendre hagini kisni bamata Kanduna ke belum successful ke early marriage. Ngam kumno ia kata ke early marriage, andre ke understanding jongki. Dari delong kepala ke bahai ban kam he kerta begin long ban sentuh bahai ke shong kha shong man and then ban sentuh bah kumno ban dapat biang nadong shong ke biji mu biji kuat jongki. Ndai tang ia kata ban enjoy lagi andre long kila ban pendon kam rightly yang kata ke por ini yang kicilon kam jongki kila ban pendak pembiang